Malu di duhut-duhut nama Zazo. Ate, macam-macam ni duhut-duhut. Tentunya arsam kan? Macam-macam ni duhut-duhut narong di ledang. Non arsam. Arsam magornyon. Arsam. Arsam. Najudu di bayar donaha. Uram di dekke. Ujung not juga. Sonon nai. Budok gabe. Arsam. Baru non sangge-sangge. On sangge-sangge. Di sana sangge-sangge on bumbu. Daun serai. Mana nih? Sangge. Untuk si buat ini. Oh, bumbu ponano. Nak ponano mak. Nih. Jadi ngomong saya unik. Unik. Mana nak kunyit. Kunyit. Coba macam tidak umbina. Umbini kunyiton. Ngaruh itu apa? Nah, nama umbina nih. Umbina. Nih. Kunyit. Berarti mulai panenon. Mulai masak behanon nih. Belum nak berarti nanti panen mu. Kunyit. Ini udah kunyit. Jadi kurang ke keduduk son. Kawan, ketemu nadon sama lapot-lapot, lapot-lapot, lapot-lapot. Kurang doa keduduk di ledang. Mulu di dok di pertanian gulma. Yon apokat. On apokat dogornya. Apokat. Kurti duduk. Kawereng mo jong musik. Duduk. Apokat. Nyon pepaya kayak berbaru berbawi nagiling nih manirok na butik jatan ang berbetu nomor ngero jadi jangan naon buru-buru berbetu martune nak butik jatan butik buru-buru kawereng jong sik. Baru pisang dohot garong on kapisang runah ngato pisang garong bisa musuh on sumber bobo on bungan sumber bobo mau ngamar pabuwe
Lang pilong mo. Non tabicu. On tabicu mo warna. Nah, tabicu. Posisinya lagi berbunga. Baga kita bunga ni tabicu. Ulang sih keduduk warna. Keduduk batunya bodoh jalan. Warna gamang bulu ne dulu jalan ada di permahanan. Kalau ini dulu mana bulma narong di lerang di sekitaran Tapanuli Utara, Kecamatan Pangaribuan. Jadi arong seri non-ri burung neri. Nah, nori. Jadi modorion bodunga gudang buiron gawe atap ni jebu na judo di bang manang na atap ni sopo di belian. Bahkan gudang lo kegunaan ni jong karena budu gawe ubat karena ubat tu akarnai tidak mai alang-alang yang tadi dok karena teh karena tujuh ini karena buru gabi ubatnya ubat ini panas dalam masaryawan tonggiro karena karena mana mana karena kan karena alang-alang budon gabi ubah ni nah panas dalam ya lah rasanya pe tonggiro jadi tunggurang do duhut na boy tapake gabi ubat nape gabi alot sesuai nan tawireng macam sih mulai ada di berek kamu non ona hama gorneon bidil mana nak icok borong-borong jadi sering do serangga di sana tuh di bunga naon bolong amar bunga mana sering do masuk serangga songo borong-borong makana di dok magor naon icok borong-borong mana tawir macam sih kaduhuton macam-macam di duhut manang nagulma nagabi bui tapahin lau ramuan manang na ada warna pulungan jadi arung seneng nih lebaga kebungan tapi reng maju deh ini mau mana nih on air warna siki-siki arung do istilah do na tua siki-sik di perkarongan marhusip-pusip makatarongan taromai omai mana nih omai siki-sik nih omai perbuina siki-sik pakai siki-sik do bolo dia gimana
gimana dok nah hisik dia itu kurang doa ka gabe tudusan kedudusan hisik makorno beragam dope akka durut arong di ledangon naing mah tu akka episode berikutnya asa tatu si jada taboro haro macam di duhut manang nagulma manang nakar beraba arong di porlak manang dari kubut tadi arong dope serena ini peding tenar dan di ramane dong terakhir mudah sepilpil warna sepilpil terakhir mau sepilpil udah muka umur pirang turuan cuma sepilpil tong no sepilpil 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 cuma belum ini perasisir kan nih perasisir jadi tidak dana tiba bina mon marmanuk betul ini nih tonggol mak ada dua di bahan polisi nak punggol mantel ini nak warna sepi ini betul pulang nih ditunggu lang doa ka tumbuh-tumbuhan nah jarang diekspos jadi programon manang na kontenon tapi tujuan khusus maka durut na arung di lerang manang na arung di dua tadi namusik harmoting makorna bolo harmotingon bolo dua ni nasi juga mulu di rumah sakit dipakai ma Roma mulu di huta-huta mulu ma diharap nanti nih jadi dari ini pipet jadi sapot belum mengobati nah momen jadi dong dipangan seger belum museum ubat nih nah honda tutung manang na kudis manang na kesehatan jadi pemirsa Pelito News gudang DPK program sudah nota konten dukung kamu maju Pelito News on asabui semakin maju semakin jaya ke depan horas madita saluna pemirsa Pelito News horas